bakwatiddwa n'abakulu b'essomero kuli Yahya Balaba, Shamira Nisima n'omumyuka Ramadan Twaise abagezezzaako okwegaana. Batwaliddwa ku poliisi y'e Kagadi gye bakuumirwa nga ebasabye ekisonyiwo okuva mu Bayonebu. Instead of seeing how best you can resolve the matters, that little we speak, there's a lot behind it. Here we are taking them back. Some of these things right now would have not reached where we are. Kasasa Primary School mu kibuga ky'e Hoima bakuteyo abayizi basatu ku abe 15 abeewandiisa okutuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu. Abayizi abakwatiddwa kizuuliddwa ng'omu asoma siniya yakuna, omulala yakutaano ate omulala ya mukaaga, nga bonna bawandiisibwa nga bacuba okutuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu nga baava ku ssomero lya siniya erya Kitala Secondary School. And I have completed senior 4, now I'm going for senior 6. There's nothing I can hide from you. You know all my details. Omukulu w'essomero lya Kasasa Primary School nga Nyamayizi Yasinta DA naye akwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi e Hoima wakati mu kwewozaako. Registration, I did not know that these children were registered or had registered for other exams, or they were in other schools. And some are dropped out. And some dropped out. For me, I thought they wanted to clear maybe their parslips for primary. Abalambuzi b'amasomero mu kitundu ekyo kuli Alice Aliganyira ne Karen Nyamuhombe bavumiridde omuze gw'okugula abacuba okutuulira abayizi ebigezo era ng'omuze guno n'okubeera kwenyigira mu kukopa. Era mbadde nkubiriza abo bonna abalina abaana ba P7 oba abaregistarinze abaana ba P7 tebageza omulundi guno okulaba nti beetabya mu bintu bya kubba ebigezo. Kati n'akakodyo nako tukategedde era tujja kuteekako nnyesira ly'amaanyi. Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga Daniel Nokracho Odong asinzidde ku kitebe kya UNEB Ntinda mu Kampala n'ayogera ku kikwekweto ekikoleddwa. Alabudde abakopera abayizi ebigezo nga bakwatiddwa bonna bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. So I want to encourage anyone out there who knows of a school that is involved in this kind of fraudulent practice to let us know so that this can be stamped out. Noliat Namagembe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Abana bayiyi ninga n'abayayi ebintu bitana noreba kutugaruka mu Uganda twaza kubasinsiya mujuruzi buri omwe arimu nayiya kugira ngo ekyo kirebeke. Nobuzakubaza office za government, uzakubeza abantu buntu, nobubakuba industries ebintu ebiturukora, nobuyakuba uzakushanga omuntu nayiya kugira ngo atunga amagoba mingi kandi atire mu kici. Buri no ntunga uzakushanga arimu nakore cyo kunywa nkeki nakyeta nka sister charity drink ushanga nakwata nkamizi ateka atamwa amajani uhurire atamushukari benura ahasigara aronda nkaka food car akatonyamu oreba kana yahinduka ukibirebo tinayakira nanyu mbwene kungugaraka haruyerte ebintu ebituru kutambuzo mu ihanga hat nimbaso butamujuma nimbaso butamutwara mugaza amateka konka twagaruka mu kugira ngo obuntu bukazahi noho waza kutambira ihangeri noho waza kutambira abana bahati hatu washanga ngo umuntu wamukorera examination ishomero bateka ngo neryamani kumba bashomesana batyo nabahibyo hatu wareta abana wabarunda aho wamanya ngo ishomero n'urungi babashomere byo kigafra nko kubayenda ati kubarazo ma office nibija gukora yoki samuher gwiza baninjira ngo hajire owagaruka mbuntu. This is wrong. Well, I'm now thinking, you see, ekikorwa nakireba ekigenderwa kyakyo nicho kibimunonga ninti nekigenderwa muno because now the intention charity is leeta omwana wa senior mukaga no yakana ngo bakore excelling. Now the intention excelling akarereva wagihingwire of course abana abo bana babimanya akwana bwiti is possible no muleta nabi bamusinga nango baraba nyonga nyomuhara wanje ryo mpi what naza mnansinga that's ko mpiwa no kwena hare niwe reasoning techikai okay kargayo ni manza P7. Yes. Mujuru zata ho. Nanasi ni afo.
orurengo rwawe toka reasoningira ha nawe so ate kiri bingamba ndiyo nimureba ariko ina ngo aba bana bexcelling baje ngutwina abana binina nka abiye benyine bagwire bari mnonga bakuje ngo hati betwina abana 28 nkonka abana bashatu biyirayina hatuchute ubwo wakwatina hata batabana bashatu abihari yabe na munana adoze gushanga ngo yabe na batana basigara nubo bishomera rero dushanga basigara ukozereje aine ari mu second grade ineze nkaza 18 na hatorebe ishomero ukozere nubo abantu barebizire batushanje in reality abana be bakozere kubi hati ejo kiza bazire bamureta abantu mu shomero cyushomesa kubi hati nyancha kare yabo nerinka ataho nariyo mwinazi holiday nituba twine Gideon Senyo mu burkasheshe na numurimo gwawe kandi yabire ready yatutungire omukuru okutuganirira uko ari munatambuza emirimo ye ubundi ni wokihaho bwihirire bigambirwe ojot tomu tunatandika ari mitwari 10 ahendera ine millions so twaza kwakira Gideon munywani witu tugambire woine na nemirimo yari gukora agitushoborere West twemerire nkai twemerire mu taxi park aho murembo rambarra enshonga no kureba ogwo mukozi abasa kuchera echo ryo noreba turi omuduka okuja aginatunga ogwa katandika ari mutembe enyuma hao tukatunga abatembe bakora emirimo etari yemwe nemwe konka murundo ogwo twija kureba omuntu ayatancha ari mutembe konka murundo ogwo aine duka nyira tumwakire mukamanya nasa kwijirahi oyonje tugambe amazina gawe umurimo ogwo gumazire mbwire ki tanchira batanko kuramsana munonga barero Ebare Senyo mo Gideon abarukundeba amazina ndumuhereza Amon kandi ni nkorero mu taxi park umuduka rokup nambi 19 nangwa nkagita habwe mbabazo managers merchandise ahakuba katandika ndiyo mutembeyi nahinde nembabazi nimbaza no kusima TV West arhishe nareba cyambera kisya Bible tugambara umurumata yo mukaga 23 ngo banzo sero bukamabwe no kwikirira kwe ebindi byona byayongerwa so mwebare guma kubanza kwigura TV neshara icyoreka ngo muri yahamuramo yes so gwe no mukazi wanje nabari yo mbaka ground simarhanga tugamba murongo butembe na no kwijati ya omwanyogo yes umurimo gwo butembeyi abakumara mbwire kide nuja wachikorota kutanike dukere umurimo gwo butembeyi nkagutandike 2025 verse P7 so kunabire verse cyumuro cya P7 nareba ngo tugwensemeye kutandikiraho kugumaho gwonka nashara muguma nintembe ya kandi ndukusoma so nkambi kora bibiri icyumuro niza kutembeye kicwa nzayishomero so naheza senior 4 unkanaguma nindeba strategies zo kugirango nanye natandi konka business so munekora kuna herze senior 6 nasharamu kujoininga university kabanza nashutama ho mwaka so mwaka gwahwire na joininga university bwanyuma yo kugera family nasharamu kutandika na business yo kumpwera aha kuba tukashanga ngo muri mbarara kora business nungi noteka kubotandikire hari so nishoro kurebera amaduka % mpango mu taxi park nagababe bari yabatembeye akuba nubo barukumanya business zurumu okuzakubasa gukora yes tugamba ka sente umurimo butembeyi watandika ukatandika na zingayi wija watemba tembote na mnongo gumuri wa TV West na wa ajabe nkiwe na mnongo yenima batembeyi akwa okuja shazanje za shahi muneda kikabere nibiri aro mutembe atakimucere aje nareba TV West gisha kunkana nda kubanka Amon atandika atogoye nekizo cyo kubanza usemeye kwemanya icya kabiri sabiye kumanya ngo abanoza hamurimo ine kucera aha kuba hariho umuntu urukurga biguri motoka ndazishikomusha 12 n'iceka nibende byo kunywa nibende mugate iwe byane koro kubyama sente nzibyama niwe nkatandika butembe nyine siringe 15 ikagoro butambara mukaga na socks mukaga
kandi nabwo nkabazihirwa bakuru banjye nabo bari kutembera ubwirogwe ubushera bukaba n'ubugura siringi 2 egrasi irindazi ari kugura siringi 3 no siringi 10 irindazi ubushera siringi 2 bakuru banjye kwaye bampereza 5 za ranchi niwe ndi aho 3 mbika 2 nangwa ina birekera kuri amandazi babeta ngo umwana akayakukuha konka my point is kwemanye kurgaha 15 nataho bwesu aho kunatandike kumanyira business kabanzo muduka bampe bintu okay nguzandugaruze sente ushanga ndiyo ningaruka yishomero sente zinyi no mushaho no sasora bampire bintu so uhata ino maredu nkaba nkwata ebintu ebyanje bisigero umuntu kashi nsasoro rukumbanza ngenda ntine sente konkanye no bwesugwa kugira ngo kunde garuka barampereze bintu so ni intero muranga batembeye igeshaho mwabakira business umwe abakiriyo mukano bareba TV West ariho kujya ati nyoni nsigana areba program yakasheshe mbone kuzahamura oyine kumanya ngo umukora kwawe oyemanyi icya kabiri ubumwesugwa icya kashatu babite mu ruhanga aha kuba wabo tarukushaba no inekizo cyamani business yo no bani icyo bani impango neyemerera hakushaba ninga habafumu ko kuzo mu bafumu nubagiriya neho ukizo mu kushaba ruhanga gumana yongera habiyoyi ikwe nakubasa kushobora hari yecho faza business tugamba kutasya okutasya notasya otana mnongo gwa akwenda duka urina nasa kuteka teka ngo butembeni bukira duka muhereze intanse byaho na mnonga aribe ku mikibasa ati buri yomwe nyoni ngira ngo omutembe yateho amasuku nabasa kuba nakora kandi nanye ndukora aha bwenshonga niwe nimbasa kuba nintasya sente nyingi wonka rent ni mpango bakireba kandi we natasya nche gonga taine nshohoza ya rent so my point is buri yomwe hari reka kurashinga ngo gire duka nke yanje akubo umwe no shange duka njine wonka nyine backup yaye umpugeraho gukubera point y'inkureto mwenemo no kugira ngo buri ntasya yona eyoyine te comparing nondizo turukumanya nakora hati nyono nsanga na hujangani soma usanganye nakarumu imangu renti ranchi sapa nebinde neverga konga hina hindu kutahiza so buryo nkoko kuba yemerire tandikira konka wareba ngo nondo benkanyi now saving comes in kora nobi yerumye hati ushemererwe nyencha kati yes akagambo ka muheru na mnongo go muri wa TV West umureve wa TV West akagambo ka muheru ni murimba yininga ngusiriyo zo mu Christmas season icyo kubanza planning urukumanya ngo wabana urugum kusasura fizi ya term 3 hariyo nhiza Christmas yabanergamo abantu planning ro mwako musi niye nsonga abantu bingira umujyango kukubanza kugumira kuba kugumira aha kuboka bura planning ro kiriyo mu kwitumira kumono kwitumira so turgire planning saving sigaze zirize kuyamba umwaka ugurukuye mamon akwa no gamba nka economist ako kashoma yes kasoma human resource management okay. Manager by profession okay. Of course for us moves we don't specialize so knowledge yon when economics zine kubanka zukoraja level kana university kanzi inemu some course units bwenu yondi university nyaka 38 observe ahiko ninzarwa mto wakahinda hinondi zari active no mweta previous akampura producer wanje naone wokwe ni yahinkomoko okay yes baza kenda baheze na mbese mapa kandi tugane bishira yego baheze na mbese mutokamanya bakaija baheze babisa okay webare nambasangize sumu MTN 0 mushanzu ishatu 08 shanzu 2 shanzu memu 0773 087271 ahari yaba Airtel 0 mushanzu 5 30
55 9 na mushanga 0705 305597 kandi hakizo murembo musi nyine na what we call email hereza amon 721@gmail.com ukayona nunsanga umuntu asa kwebuza twarebe duka twagamba kutasya akise mugambo w'ibishatu ariso mujyaka duka ati kati na kutasya reka tugamba magic tugamba ari tugamba amagoba tekom ati watandike dukeji utakateka tekera amagoba banzo teke kugera ngo nimbasa kufuna rent na neshoza zona aha kuba business iteka ngo breaking even shashora first step ya business semekuba no basing ha break even n'abandi yo business shashore rent na neshoza zona ibindi bikorate tu waba no tandika business teka koreri kurgaha uza kusobora magiki ukagura katoni 10 no buraho cyumwe ubanza studying market ikibaru kwataje niki cyo rukurebere duka yanjye yes bwanyuma yo koreki ni discovering cyo rukugenda mnongo kindeteranye nshakare nayenda kuzo mu wholesale manga specializing umsabuni sukari ngasoda muri cyo cyawe no kuruga ukarwo mbutembeye watandike duka no kuzo mu wholesale wakimanya cyo kindu kuteka teko myaka nkeru kwiza mwene kiroti yes umyamitoma Charles Vincent ebigambo wabihorera urimo kokore teka planninga amunu ndogu nyuma yaswe tureba mnonga sento kutasya konka kasheshe kebizoba twayiga a planninga ogire kiroto yestandike byona konka ogire kiroto cya kuri yo mnisho obutembei eduka wholesaling abakire kangaro mu studio Chalte na Vincent wagumya program ya simuka nasiganse nyomo Gideon aho murembo rambara imabeji abirebe cyamusharunye cyakari ni briefing nashatu na kimwe next Monday birabishatu na vena abeji babitamira cyamahuri tukansigire story yabanza kandi sigire Chalte na Vincent bayonje kigambaho ko irimo bukojobo bubiri ako ankanye senyomo Gideon kaiza yanje senior mukaga konkana registeringa is it applicable garkan sinkagarko mp7 kakora gen basa kona kozirenka kakora kuri kokanya division 1 is it applicable nari ebya niko nutungo mugiye hangwe na gace cyonja kuchondoze shongezo awakire na sekanse Gideon naho murembo rambara Gideon wentuje kuchondoza kwa murimo gwawe ahibwasherera wakoresa shiringi zingari warire ka breakfast ninga waza kusiya muhergo kwezi ikintu nije ninga tije mukama kutera mudisha we love you so much wewe ro muntu ogwo mutwebarize abo kwa yatoreka steps ezo ndeza kutambura okwikara kura nayenda okay na kuribwa ribo wakora amasini akagama can he go back hano retumba gwa sento mukabinoza so Gideon ni abana ni batiramisho bende byo kurya ndasize yabo konkano harukura rugaruke nyuma straight and you can no basa kongera byo konkanga hatugaruke nyuma cyane tuze kurwana n'icyo ngo gakora sina ya mukaga yakugwa uhurire ko kuzati ko byango yesimbe epapurato yine ochigira ngumanya orondo murumugu nakana naka epapura byanga there you can go back bakareta bari abaskilling ibine equivalent kujya mati mbasa kwensho ndoko sibyo njenti nzirira cyo isi yanye basazo skilling imbasagaruka hari anyway but at this level encourage every other person kitwe take a foundation y'abandi unashobora kumanya kabwibwachi unatinda inywana abantu tukakora ibindi niyetaga kuza kwikaciri cyangwire anyway point twareba no kubereba ngo ari wabika mukeas ashandika abandi haro hati bayida wasanda ni first class okay yajirebe anyo ko
Sobre kwaso ya manya isi manya tabo wasanga ile first class kumba university. Nonde na jati na time yone bigana. Akwata nonde kigezo kisia. Kuyao omushubuzo gwa amona omushubuzo amona webare because ikintu kikuru munonga charita karga rwibare yijampora mpora njyano murebe kiburo mukakire bijo kunkana bwe numureba everything ekitukora chebe kwa kitwara umisho obutembe bwo kujya erinda kandi baze ngo ya kwitonza rogu but now kandi ukashoma kuri rukora so I mean uyo muri kasheme kwiminga yecho bera kwa nimwe oxidation ntuza kugira umujenyi omwamwebesa formara DC mwamwijuka twakora kiringa hakakorwa cyo kurwana sibura ryemero ubwo ngo gure guriyo muramagwite meanwhile umkamara twaza muzagaraka twine mpapara z'amakuru kandi twongera kusharinga nimwe ngasho kubagana nimwe byingi turi ya TV West program sisemuka Nehinda abantu babwiza ubwera Rutoma Kasari Rwanyamahembe Rwampara Mbarara Shema Musenyi Ibanda Kazo Kiruhura Stagwenda Kamwenje Ntungamo Nkore Nelchwe Kamyone Betorbire Mubire Bumugisagwanyu Omurisa Robert Kayanja Oamira Kosedeka Hidro Rubanga Anumuneijo Munuterane Rwengiriye byo kutangaza Okurwa Mukaga Ebiro Mukaga Okusya Sunday Ebiro Mushanju byo kwikomenebi umwaka guru aho hari bwiza bwera playground cyamushanju zihangwe kandi neje no fire conference aho bwiza kandi resort cyanyibiriza kasheshe burizoba umwarasho mese zebehama ebihangazo muhereza kandi no kutamba romarika Kristo nabweto mureta barwire evoke abanyabuzari abanywani nababona barukwedengo kwebwa mugisha ahubwo kuba gahangaye cyo kutangaza cyawe etandikwa kwizina ryawe endwara nka mpox nebasa kukwata omuntu wena konka yajanjabwa kulungi abakugube by'amagara abalwire nibakirira kimwe konka n'ekindi ekikuru kumanya ngo abalwire endwara egi bakagikira tekiri kumanyisa ngo nibaguma nayo bari kugijanjaza mubakiri mu maka mubagumye mutakabashorora mubahwere kugumiza n'amagara gabo ekyamazima cyo kiringu nibetaga obushagiki bwanyu no kubagumyagumya burijo uri kubibuza no kutunga obuhabuzi okurugahirwa rurere kuri hihi omuringo gwo kubasa kuheramu no kugumyagumya abakizire endwara egi kibaso kubayamba no kuguma kutebekana kurungi aha cyaro okumanyirira kukiraho erabe ekitongole ky'ebyamagara aha nambege etari y'okushashurira notu munana notu noti imwe notu noti notu mukaga n'ingasho yohereza ubutumwa aha bwabusha ahariyo ripoti ahari 85 notu noti obutumwa obu nibukwishyurwa ab'ekitongole ky'ebyamagara n'abatahi babo umuntu bakaruro TV West neje kubirwa hamwe uko byaro uko zumutawuni umuntu yaneza bakurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshayona turi kuretera ibirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona ecyo witu ayine kumanya mutuza kucyumisa yekumira mu kumanya abo kubicira abo cyona TV West neje kuba neje kusiya TV West nehinda Abanyarwanda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo urikoresha shiringi 2000 zonka yanditse shaheji uri gutera star bibirashatu na munana star ishatu star 10 hash simu yawe abwa shiringi 2000 zonka rero utegereza mucya ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo kwireba TV West buri zoba buri kwanditsa ni kongera micha yawe okuturanwa okwetaba mu draw kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kubona terwa simu kurabira hari noti 9 anamwenda imirundo y'urukweta bo mukazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera
twagaruka kandi twakigambira of course papara z'amakuru ahitwaza kugera mu kamuno twantumangu twarwo mu kamuno zagaga mbwenu papara ziriyaha kandi amakuru gwonaga muzagarabamo konkaniro tukikwinaha mwene message yinyine nyonkanye Vincent Mujuzi ne kugira ngo yo nakora business kwena ngwese jimanye jetegereze one platform to use is TV West. Just advertise with TV West. Kana bachikozere obujubizi babwine. Yutazoko kabona nechinto kabona nechinto. You come here, let the world know what you do. Biza kwa kunganya. Ibintu byona bizo manje. Sana butakuranga nabona bafere. Uri umfero gwo. Kongo ine bintu biri genuine no hemshoro ya government no siya bantu heza. Come on advertise. Yes. Okay, papara tunorwa bukede na Rwanda Vision twakutana bukede ebyo muwara ya Firide wa Brian White biranze police sanze y'amasabo family yo muwara bakoze urutaro ryaha no kuba no yeshobera no bitegereza no yijuka Brian White yijuko murebe bitu na wahari mbera Then bajanti bakute abasinia bibapangisiza ukora ebya P7 twatwa bakorekere kwabo amaherwe izoba na nomo babongeraho aza ikintu teka no kugira ngo hatekwa kuba hine abarire murwe atumanyire ingo wishomero nawe rindi nkabache tukuza kutabya hegari tukureba reka twibizeho Aroho borebya charte obunji ngatkarga tukazahan tukachume nama charte hati abenarga kampara chanakunda hire miliyoni emwe ninga turebere ndo bamushashura mwenu tuza kumweta kugira tubene tuganira nawe nkabo kwenda kumumurumo umukugaruka mukata tumutejeho umuntu icyo nakigwaho ukakusirikira ka message tutazayo imanta barebya nogera uganye imanta saving ariho I think some rero saving abana bitabamba kushomera umwishomero nkerye bamba kurwe barya bakone hati n'ikindi yamanya ishomero nkorarta kandi na n'ikindi kugira ngo nabaza kuba nabo binayibaciye hinayibaciye mwenati twaguma twahurira ngo ishomero rukoze tureba bakoze nibahe ubwo mweji atuye nashomera abeji bagenzi bino bamumanya kandi no mweji ko buzima mwe nakire warakoze 5 neze no mweji ko ngate baza kucondoza ngoko wakoze no ushanga ndinkanye ya TV no we mazeri univarisho so I think whoever could have betrayed them abayene shonga idete agakufa aharba celeb bawe inda bakuretera chosen Becky hamwe na King Saha yes tena ari mpanga ya janti